ya lekgon magagesho re tla re wa tseba keng re le jwale man re jwale man re a loka re ka mo le ka mo maikemišetšo magolo mo ke go ka humana thuto le go ka kwešiša a mangwe a mabaka a lefase le ka mokgwa e leng gore a direga ka gona. Batlhaletšwe šedi ya rena e godimo ga seo se diregile go ka kua ba matlakala ka kua go bile le kotsi e šorošoro mo e le gore batho ba go balwa 45 ba lobile bophelo gona ka kua ba se ile a kgokologa ba le leetong la go ya ka kua Moria ka kua St Agnes mo e le gore go phologile ngwana wa mengwaga ye seswai. Bjale ra ipotšiša batlhaletši ka baka la goreng go thwe gona kua ga se mathomo dilo tša mohuta o di direga gona ka kua. Bjale potšišo e kgolo ya goreng ka gore batho ba bangwe ba dumela gore mo go hlokofetšego batho go no phela go e ba bjalo ka baka la gore moya ya batho ya loka ga se a tšeiwa na ka nnete moya motho ga a tlogile lefaseng la ka kene o swantse gore a tšeiwe mokgwa go mo tšea kofe na lena le dumela eng a re thušaneng godimo ga yona taba yewe ka baka la gore re a tseba rone le mebila e mengwe go ntse o dutse wa tseba gore mmele wa kae go tlhaga dikotsi ka mehla le ka mehla ka baka la gore batho ga ba tšeiwe gona fao. Bjale re a ithoma Tlhabirwa gobane re kgopetše lena batheletši ba rena gore ba ka kwa mokopane ka kwa le re potapota le re emaeme a re na go bolela ka mamatlakala ntle le lena ka lebaka la gore nna re tsebe nna ke le tsebe lefelo le la Malome Tlhabirwa ke no re ko sebele motho wa ka gore ke ditho la gago la bobedi a ke tsebe ke batho ke bona televisioneng ge ke bona televisioneng ka rawa mara seswantšho se se sa momane ke sa ka kwa kenya ke tshwa ke se bona kae ba ra wa ke gona na mo mokopane ke gona ona ka mo ba ra wana ra o tseba re o bone wa tsa o lekeletše lefelo le lekeletše e le ruri jela re a thaba ka lebaka la gore re ne le bahlomphegi ba go tšwa gona ka kua mokopane re na le Boti Mphoza Mashabela ke modudi wa ka kua mokopane gomme re na le Boti Simon le bona ke badudi ba ka kua mokopane ke bona ba dudutšeng kgauswi le go fetišiša gomme re tlo no korana lefelo lela ke lefelo la mohuta mang gape re ne le bo moruti Ramabulana moruti Makhado Ramabulana ba gona re tla lebelela ka letlhatlhokoreng la sedumedi gore na ka bele gore bona ba di bona jang gape re ne le ngaka Moremi Fale yena o tla re bona pono ya gagwe gore na ka bele gore ke eng se swantse gore se diriwe ntle le go senya sebaka re amogela Mpho yo e leng goreng ke Mpho Mashabela yo e leng gore go ne le go seswantšho se a sengwalago ka ga ditiragalo tša ka kua mamatlakala re nke rekwe Boti Mpho ra go amogela go Thobela FM ra tamiša Boti Thomas le batheletši ba Thobela FM ke re Thobela na ge ra leboga Boti Mpho re tlhalosetse le go ne le se le gore la sengwala le sengwala mabapi leng e ka ba le sengwala ka moraga tiragalo e diregileng malobanyana fa go ba be le ntse le gare le tshwarang le sone Mphoza Mashabela ke actor ke motsweletši monagišo ke bile ka ba le toro ka lora go ile Flamatšhene ka Mahwelereng mo ke dulang so Flamatšhene e wele ya tuka so ka no itšea gannyane gore e no ba pono fela so wa feta kgwedi ke ge ke kwa taba ya gore ba se wele ka se iša le morago ke rile ge ke bolela le motlhalerwa Malome Max Mojapelo ke ba swantšhetša ntse re bontšhana ba re Mokwena wa bona ka mokgwa ba seela e weleng o ka re go wele Flamatšhene so taba ela ya Flamatšhene ela ke e boneng ke e bontšhitšweng ya ba e boa ke re mara ga ke lebeletše ko TV ke lebeletše sebopego sa bus ela le sefofane sela ke bileng ka se fiwa ka gona o bontšha ke be ke itša gore ke toro fela ke ntho e teng so ka be ke kry-a megala go ba bangwe ba batheletše ba Thobela FM ba bantse bang gore ke a ngwala ke producitše Limpopo Legends Awards so ka be e le gore ke išala morago go thoma ditori tse dintšhi ko Facebook tše dingwe tša gore di tlhaga kwa tše dintšhi metlholo e tlhagang ko mamatlakala ge ke engage batho ba kwa ga kry le gore black yela I can say it's a heritage site so ke ka heritage ka baka la gore go ile fase goba go ne le dilo tše dingwe tše re sa di tsebeng tše dinong gona kwa no go na le ke tlo fa monno le gore o tswa gona kwa a re fe polelonyana e nnyane ya dinoka le dithaba so metlholo e diregang kwa
so ke ge ke tla ka kgopolo gore ke ngwale documentary you must research. So ka tla ka title e ba reng ke gae ga Mmamatlakala. So ke founetse ntona ka bolela le ntona ka mo swantšhetša gore re na le kgopolo ya go dira ntho e so re tlo ya go radiong ka ntho e so ke kgopolo e botse tate Mashabela ke kgopolo e botse e re kwe tate Simon gore na ga botse lefelo le re ja go khumana lefelo le gore na lefelo le la ke lefelo la mohuta mang se ka ke kwa ke bolela tate gore nna ke nagana gore a le gona mo Afrika Borwa lefelo le la ke batho ba ke le bona ene ke motledi ke ya o tle ke eng ka lefelo le Thobela batheletši he re bolela ka lefelo le la Mmamatlakala ke lefelo le le reng le tlholeile mo hara dithaba so ke pleke le reng e tshwarane le bo Skolopata le tlholegile mo hara dithaba ke metse go ne le metse mola ke metse gore metse e le ka lebella from mo ho dia hetseng kotsi hona e ko moraonyana mara ke metse le reng e tlameile responde thukotsi e itlhaga mola ka gore ke yona metse ya kgauswi metse e mengwe ya kgauswi ke metse ya go tshwana le bo Dagkral metse e mengwe ke bo Skolopata bo Lesodi so le bo Makekeng re batho ba ile reng hantši ho tlhaga something kwa ka moka ra gona ba ile reng re na le dikoloi re gona go kitimela kwa ro le ka o thusha ka mogore ka thusha ka baka la hore hantši ho sene koloi o tsamaya ka maoto ke kgolenyana la bona mara re batho ba ile reng plekela ka mogwe le reng re tshwaragane ka gona ho tlhaga something ra founelana gore banna ho na le kotsi kwa to a sense ya gore le kotsi e la irile he tlhaga batho ba bang ba tluile from Makekeng ba tloela di-tournament ba rushela to that place because ba tseba gore some people will never get to the scene ka maoto ka pela re a leboga le batho ba ba jwalo ka kua ga Mmamatlakala a re lebelele le porogo ka bologa a re ko le porogong jwale botse gona mola go diregeng go ne le noka go ne le eng motlho mongwe ntle le kosi ya pese ke eng e nngwe gape nkile ya dira o jo phela o tlhaela dikotsi especially dikotsi tša di-heavy vehicle koloi tše dikgolo tše nyetselela go ka e lebella ke tsela e le gore e tsamaya mo mpeng ya thaba e re he e fitlha kwa edi ya le bridge e joina thaba tše pedi and ke tsela e le goreng go lebella ka mo the dangerous side ya tselela kore koloi tše e le goreng di a thowa ke tsona di bang le risk ene di tsamaela ka saeteng la mokoti and mo e le goreng he thoma e faila the same car e ka thoma ya change lane ya thoma o face oncoming traffic mo e le goreng e kotsi ka tsela e le goreng le wena o ka no re ila ka tsela ela if re lucky ka gore basela a one koloi e tlhakaneng le yona in those curves because otherwise le koloi ela nga be re bolela tše ding ka yona gore mootledi ga o tlela lefelo lela e be mootledi o e leng gore o swantše a be le botsibi ke a botšiša a be le botsibi goba ntle lefao Papa Simon na ke nnete go ne le molaetšong ke lela go khumana mabapi le leporogo lela o bolela nnete pleke tša o tshwana le tšela di tsama madiba a matala re na le madiba re reng ke madiba a matala bodiba bo e le reng o na le noka engwe re re ke Mmetlane nya se noka e le reng rena tlhaong ya rena ke noka e le reng batho ba ralokela go yona e sepela ka fase ga leporogo lela o ba e tsamaya mo lebeng la thaba gore ke tsela tše di tswelelang mo hara dithaba mo bele buti Simon go ne le mabarebare a gore go thwe go ne le Mmamogašwa kua ke theroso gore plekela rena he re gola re go tšintše Mmamogašwa go bolela ka yona ke pleke e le gore Mmamogašwa ha o nya ke tlhakatlhakano gore pleke ya ona ya tlhomphiwa e fiwa tlhompho e itseng gore ha o nya ke tlhakatlhakano le tseba ka eng gona tlhakatlhakano ke eng koloi e fetwa ke tlhakatlhakano a koloi ka sebe tlhakatlhakano mara ho ba le batho ba e le goreng ka nako tše dingwe ba ya dinokeng tše e le goreng ga ba di tsebe batho ba tswela botswelo ba tsenela pleke a ba ye ko ba eteng peleng ba pleke ba fitlha ba kgopela ditsela gore bana re kgopela o ya go dinokeng jaleng ba kgona go fiwa gore ko le yang pleke ya lena e jwatše ba jo tsena ba jo bona e le Mmamatlakala o na le noka ba re letsa mo nyaka noka e tsamaya mara dithaba motho a tswela a dilo tša hae kouwe mola e le gore ka mo Mmamatlakala re na le baetapele
age motheletši wa Thobela FM wa ikwela gannyanenyana re topile ebile gape re letetše documentary e botse e tswang go bomphoza Mashabela ba e leng gore ba tla ba ruta ka go fellela re bona le ditshwantšho tša lefelo lela re a leboga botsimono gomme re a tseana magagešo ga godimo ga polelo ya rena polelo e leng gore ke yona dingangišano tša sedumedi tša rena tšatšing la lekgono re tla ka taba ya meboya e mebe go ne le baboledi ba bangwe ge ba bolela ka ga tiragalo e e diragetšeng kua ba bolela ka taba ya gore ke taba ya meboya e mebe se ka go bolwetse gore go ne le dikotsi tše dintšhi tše di pontšhang di ile tša tlhaga kwa ka ge badudi ba gona mola ba fela ba kitimela kwa ba re bo thuša ba re ke meboya e mebe go ne le polelo e bolelwang go thwe go ne le mmamogashwa ke eng ga botse mmamogashwa ke eng ba re ganya ke tlhakatlhakano wela tlhakatlhakano ke ge koloi e feta na goba ke ge o direga eng jalo go ne le polelong go ne le sepoko mo lefatshe ba re ntho ba reng ke sepoko jalo botse gore na dilo tše tharo tše ke eng di a tshwana ka moka ga tšona age re le ngaka moremi o kwešišang ka se re se bolelago a ke thome ka go tamiša ka mošate ke le dumedišeng ka moka SSC abuti ka mola mmogo le baeng ba botse ba go tswa ka mola gae le moruti aka wa ka mehla ke a motama se nna ke se kwešišang jwale ka ngaka ya setšo ke se motho mo a robaletšeng gona swanetše go phetho sa gagabo a latiwe gobane ge motho a ka se latiwe o tlolwa le batho ba ba fetang mo tseleng o lwa le bona bjale ka sepoko goba ka moya o mobe o lwa le bona jwalo ka bo yena not sepoko ge re re sepoko re bolela ka motho wa seng a robala we e leng gore o šomišwa bošaedi ge re bolela ka go lata motho re bolela ka go tšea serithi sa motho e le ge re se tloša tseleng tsela e šale e hlwekile e le gabotse gore go seke gwa be go atla gwa ba kotsi ye nngwe mo e le go gore go be go bile kotsi gona ke tlo fa mohlala go bontšha go swana le ka kotsi ye la e hlagileng mola le breaching la ka mola Mamatlakala ke mathata mola go nyakega motho we e leng gore o na le botsebi bo bo tseneletšeng ba gore batho ba le batle ba kgone go tsamaya bae kae ga ga bo bona lebaka e le le motho mongwe le o mongwe ga robala o šia moriti wa gage ge ke le so ke ne moriti ya ke shu so ge ke fetša go robala go ba le moriti o šalang mo so ntho re e latang mola re e bitšang semoya go ya le ka tsebo ka thuto ye re rutilweng ka yona le ka mokgwa ke hlweng ke gahlana le tšona tša go swana le tše re tšea moriti wa motho ra o sepediša le mmele wa gage then ya ba moya o felletšeng tsela yeo e ka se tsoga ebile le ntho re e bitšang gore ke sepoko ene se sengwe se se hlolang gore ditseleng go hlokege sepoko go ba le ntho re e berekišang ka morago ga gore go be le lehu tseleng ye e bitšwago gore ke mphoko wa go foka gore moya o robaletšeng mo se ka tla wa tshwenya ba feta go fa lebaka e le tabeng ya gore motho mongwe le mongwe o ne le segagabo ene o kana wa tlogela segageno mara go ne ntho ya gago e tlo lokang ge re lebeletše mola go ne motho wa go hlokofala ka kotsi koloi se ke ya swa go ne motho wa go hlokofala ka kotsi koloi e swe a swele ka gare ga koloi go ne motho wa go hlokofala ka kotsi moya wa gage o felletše le gore no koloi e molahlela ka gare ga noka batho ba late go swana a ba latiwe go swana motho e leng gore o hlokofetše ka kotsi ya koloi ya swa o kotsi gobaneng ona mošuo la go swa go batho ka bona o nonnoši ke mathata o hlola dikotsi ka bona mmele wa motho ge o e swa e le mebele e pakellaneng mo go tee moya wola ka moka o tsere mošuo la wa swa wa phatlalela pleke yela ka bo yona e aparela keng ke mathata ka lebaka la batho ba ba tlong golla gomme doctor taba e ya go swa ga pase re e kwa gone jwale lena ge le lebeletše le bona ka re kotsi ya mathomo ya go direga mola e se e tlhatsweng ke kotsi ya mokhutšama dikotsi di ka no fapana le ge motho a ka thula ke koloi mola a se latiwe o sa tlo bitša ba bangwe gobane motho a seng a latiwa moya wa gage ga o robale ga botse ge re bolela ka moya ke bolela ka gore motho wa mpona ge ke le so ge ke fetša go robala moriti wa motho a robetšeng le motho a phelang ga e swane ene
kudu e tseba ke rena re rileng botsebi ba go lata batho age motheletši wa Thobela FM ke bona bongaka moremi ba ditlhalosa ba re ga o tshwane ya ba ya mphošetša ka gare a mangwalo a makgethwa a bolela gore ba re moya o mobe go o dutse lefelo o le noši o bitša a mangwe moya e mengwe e šupa gomme e mengwe e šupa e tla e le bogale go feta wola wa mathomo bo moruti ra mabulana ba gona re ya go bona morago ga ditlhogo tša ditaba re ya gona gone jwale dintlhakgolo tša ditaba tša SABC ye o ikemego Mamelodi theeletša Thobela FM 87.6 of Hlaka 92.1 DSTV 815 Thobela FM mošate go tsebo le boithabišo Mamelodi re a leboga Mkoni taba ye ile gore diregile gona ka kua mamatakala ka kua re bolela ka moya wa motho go thwe moya wa motho wa tšeiwa mo moya motho o sa tšeiwe go tlhaga dikotsi gafetša re ne le moruti ra mabulana moruti we nke le no re botsa gore go ya ka sedumedi na le dumelang moya wa motho wa šalela la šala le mmolo ka moya motho wa loka ge le sela pheta tsona go itša ka mo ngaka moremi ya ditlhalosago le na le dira bjang. Alright, ke rata go dumedisha ba theeletše ke dumedishe ka mo studio bo ngaka moremi and all the presenters. Ke rata go hlalosa go ya ka mangwalo a ke tlo ya kereke a ke tlo promoter any church ke rata gore ba theeletše ba ntheeletše. Now ge re bolela ka moya wa motho go na le mo ke tlo fapanang le bongaka ge re bolela ka moya wa motho a o hwe motho a hwe motho a hlokofale. What happens is that moya o tswa nameng wa tsena lefilong le bane re it's a spiritual world ke lefase la semoya. Now lefaseng la semoya a gona distance a gona re wena o polokwane a gona re wena o kae it's a spiritual world. Now ntwe e diagalang ke gore South Africa as a whole gona le dipleke tše ban re di bitša di energy point. The energy point ke mo e bana gantši batho ba o swana le bongaka ba fela ba ya mo ba re bo tsošološa matla bona because ba di tseba di energy point usually di ba di thabeng di ba dinokeng di ba magageng. Those places gona le diphedi tše di phelang vibration ya diphedi tšeo e feta rena as human beings. Now e ke bolela ka vibration ke ra gore di na le matla a go ke fetoša diphoofolo goba ya ke fetoša hlapi motho goba ya ke fetoša kore yona ka bo yona sephedi se se phelang mo se na le vibration ye e fapanang ene ke yona e tshwering a particular village ke rata gore le batho ba mamatlakala ba ntheeletše. Now ge e tshwere a particular village go ra gore ba mošate ba mo ba ka ba le ngaka ya yona ye bane ba tseba re ngaka e ke ya mošate ge batho ba nyako ya mo ba re bo phetha the rituals tša bona ba swantse go feta go ngaka yeo ya mošate. Now ge ba sa fete go ngaka ye ya mošate ba dia whatever ba kgopela mešomo. Now that being eo go na le mo e bane e nyaka go ja e nyaka go phela. Remember gore nna le wena re tshwere ke tlala re ja bogobe. Now those spirits di ja memoya ya rena. Now ge o iba le accident yeo e feeder that particular spirit and usually iba in a shape of a snake. Now ge o ka bona some of the design tša ditsela ba e designile in such a way ban ge o lebeletse from a distance wa bona re ntho ke noga tsela gona a e straight kore e curve o ka re ke noga ke. Now that it's a symbol on its own ya go bontšha gore there is a snake that lives here. Now that snake it tlo feeder kang ka memoya ye tlhokofalang mo kore people who die there. Remember there's what we call premature death. Ge modimo o file 30 years to live then premature death ya o check at the age of 15 or the remaining 15 year o tla bo phileleng moya o cheering before time because how you le godimong how you di heleng o sebaka bakeng you are feeding that snake. Hey, muruti ra mapulana o nkisha ka rataba ye nngwe man
a ke tse bona ke tla tlhola mmudubudu godimo ga taba ena a mankemišetšo a ka se go tlhola mmudubudu ka mekgwa a e tlhalosang ka gona o ntira gore ke nyake go mmotsiša gore na ke kotsi e mmakaditšeng e le ruri go phologile ngwana wa mengwaga e seswai gore na jwang ba bantšhinyana ge re lebela re mara jwang ngwana o mara matlhatsi a gage modimo ko mokakang modimo ka re o tla loka ngwana ola o no kgowanyana mo a kgobogileng gona re a leboga mogau wa gage ka re phediša ke yena le bona ka re ge bennoga yeo e gona ge e le gore gona e humane memoya ya batho ba le ba 45 masomennetlhano o diregileng ka moya ngwana ola nkane yena a bone go se botlhokwa gore all right, as I've said gore a ke be against any church or any religion ke tla tlhalosa when you are baptized whether o tsena kereke itseng goba o tsena sedumeding se se itseng ge o kolobetšwa goba o initiatwa o ra re o neela moya wa gago in that belief akere now ge o tsene wa kolobetšwa wena aowa nna ke berekela modimo goba ke berekela badimo ba gešo o ra re already moya wa gago o tsene moo kwena one of the spiritual children ya gana moo akere ge e le dilo tša badimo o ra gore o dumetše gore wena o ngwana badimo ge e le dikereke go ra gore wena o dumetše moya wa kereke yeo akere now ge ntho e diagala accident ge e diaga remember in the book of Luke re bona the rich man and Lazaro akere e re Lazaro o rile ga tlhokofala a tšiwa ke manyeloi a moisa to the bosom of Abraham akere now ge motho o tsena o believer go badimo ge o tsamaya moya wo wena o ntse o tlhankela ko ona o tlo asharang into the next world now ge motho a tsena kereke ye e itseng and kereke ye itseng e shumisha whatever spirit it is akere now ge motho a tlhokofala a believer in that doctrine or that spirit of that church o tšiwa ke moya wa tumelo ya gage Lazaro o tšere ke manyeloi a moisa kae the bosom of Abraham now the rich man died aya kae Hades akere now ge motho a tlhokofala in that 45 souls that passed on that day ba a sharile ke moya we bana bona ba dumela wona ke boela mo tabeng ya ngwana ola ngwana ola o ra gore yena be se a dumele moruti ge ke nka botšiša ngwana according to my understanding I get the background but ge nna ke lebeletše I will say gore maybe the 45 they were baptized maybe the 45 e be le batho ba bane ba ke nietše moo maybe the 45 ba na le talent e itseng because remember ge ba o tšea ka premature death ba go tšela go šomiša that's number one you are not going to rest as much as le mabitleng re ka ngwala gore rest in peace mara moya wola it is not resting remember the rich man o rile mo a leng gona he was crying a re ke kgopela metsi o ba sa nyake literal water ye re nwang but o na bontšha gore mo a leng gona o a sokola so moya ya batho bao mo e yang gona yo šomišwa and remember the way that they died go screama gola ke one ban a lot of churches ba ishumisha go bitša batho gore dikereke di tlale motheletši wa Thobela FM re tloga re le ka gare ga poledišano gopola gore maikutlo a baeng ba rena ga Manefelo le Thobela FM ebile gape le batheletši ba re tla ba tšeang maikutlo a bona a Manefelo le Thobela FM ke bona mphoza o emiša letsogo ka ke rata go mantla e teng kgaetšedi ya ka ebile ke re a meboya ya bana ba borena e robala ka kgotso nnete pleke ela ke pleke e le goreng ke pleke ya metlholo go tlhagile motlholo Malome Thomas everyone question the main question gorena that little child wa 8 years o survivile ke rile ke tshepile gore ntho la itlhagile mo nna ke dulang ge ke tsena ko Mokopane hospital ka Saturday ke yo mona gantši this kind of stories re di kwa mo TV re bala ka tsona ge ke tsena go sepetlele ke bona gore ke sa le ka gare ga Mokopane this is real maabane ge Dr. Popira Mathuba e trenda ba re o ngwanola o tswile go sepetlele wa flyer o ishiwa gae Botswana we said thank you God so ka moka re ka gona go bona gore pleke ela ke pleke le goreng a se tlwaelege what happened ka ngwanola gore a phologe
ke metlholo age ke nnete, ke age metlholo. re a leboga bo Dr. Mremi ba miša letsogo doctor ke rata go bontšha se sengwe mo ene ke se bontšha batho ba Botswana a go ne moya go ya legodimong moya motho o sepela le mongwe wa ona a go ne moya wa go ya legodimong moya wa motho o sepela le mongwe wa ona le ra goreng doctor be ke bolediša ke lebaka la gore memoya yela e ka sešaleku e swanetše e latwe lebaka e le tabeng ya gore memoya yela e šetšeng ku a e fepe spirit se se leng mola thabeng a e fepe spirit se se leng mola nokeng memoya yela e leng mola e tlolwa ka boyona ene e tlo fetša batho mo go robaletšeng motho a go swane le mo go robaletšeng kgogo ngaka Mremi o ntemoša se sengwe fa anke re bolela taba gore motho re re motho wa latwa ba bangwe ba molata ka mokgwa ba molatang ba ba molata ka mašaša ba motšea gona kua ba pheta tše ba di phetago ya se se ra goreng e ka ba batho ba bantšhi ba e leng gore ga senke wa phethwa se sa go ka ba tšea gore gore ya bona ya loka-loka ka gore rialo ke ka fa gore ba le dikotsi le rialo ke rialo mabaka ka e le a wa bona Bible e bereka karolo e bohlokwa kudu mabapi le tabeng ya go boloka motho and then a ine botsebi ba gore ge motho a fetša go bolokwa re santse re dire eng ka moya o šaletšeng morago lebaka e le tabeng ya gore ka mogare ga Bebele a gone ditšo tša segaga borena a gone fane tša segaga borena motho ke bolela so ka gore ke latile batho ba bantši ene mo ke latileng batho a go sane dikotsi a ke rapediše moya gore o dule poleke teng ke tšea moya serithi sa motho ka sefa mong a sona a robala ka kgotso mo a robetšeng gona kae dirapeng lebitleng la gage lebaka ke gore ge spirit sela re se tlogela mola re tlo bola batho because no ntwe re nyakang ke way forward re o dira eng ka sela se tlhagileng mola se se ka tlo se sa ba gona jala ka Mremi o tsa ba lenkiša gole le tšea buanye moya o bue kare ge e be le maloko a kereke a itšeng le obina mantšo mana molala tša moya wa motho wa kereke no moya o latiwa bonolo kudu moya o latiwa bonolo ka segaga borena ke ne kwešišwa gore batho ba Botswana ba e tseba ge motho a robetše ka segaga bo bona motho wa boledišwa gabotse o ka mo phasa o ka no mo khunama wa bolela le yena motho o tlo go kwa ge re lata moya go na le ntho re bitšang gore ke mankgonyana e diriwa ka mohlare o bitšwang mumumu wo bolelang o nnoši momoya ola mohlare ola o re thuša gore bontšha gore batho ba ka tlhokofala ba le 40 mo ntwe ke bitša mankgonyana e tlo re pakollela batho ba le ka moka re botša re wena mokhu wa geno ba robetše a le mo wena mokhu wa geno ba robetše a le mo wena mokhu wa geno ba robetše a le mo age moruti doctor re boya mo go lena mohlomongnya ko feletša ke re e se ka lengata e re ke e felletše re lebeletše tabeng ya gore re swanetše re tšee moya ge re phasa re tšea serithi that's why ke go boditše kare a re tšee moya ka mokgo batho ba kwešišang problem ke gore a se batho ka moka ba neng le kwešišo ya go lata moya batho e swana le rena mpona nna ke ngaka o ka sekwe ba re motho o robetše ka ba ke ya mola ke khunama ke re ke a phasa ke re ke nyako theoša lepokisi ke karolo ya moruti santse moruti ya motheoša fetše ntane tabeng ya motho a tlhokofaletšeng tseleng go tlo ba boima gore moruti a e kgona ke fao ke nyako botšha moruti ra mabulang le miša letsogo mara nna potšišwa ya go ya go lena be ke nyako botšha rena ka moya ne ua o loka-loka o lengwa e le ro gona le tša meoya le lena ebile pele ga fao nxase moruti ngaka o bolela tabe nngwe o re baebile ga ene botsebi le ga tete ka ga motho gore na o tla felela kae ga tlogile lefatsheng lebaka e le gore Bebele ye a ine ditšo tša ga borena jwale ka Matsonga jwale ka kore a ine botsebi ba culture ya ga borena go ne le believe go ne le culture ya batho o nkwešiša so mo a re ka gore mang o believer eng re bolela ka solution ye e leng gore e santse e be gona batho ba le batle ba kry-e gore ba robale gabotse gobane gone jwale
se re santseng re se dire ke gore batho ba sepela ka tselela ya mamatlakala re bolela so dikoloi di a tsamaya re bolela so maphelo a batho a risky batho ba Botswana ba swanetse go tseba gore santse batle ba tšee batho ba leku ba ga bo bona ba ba tšee ba ba ishe Botswana age moruti Ramabulana. alright go araba dipotšišo tše le di tlišang ke tlo rata gore re lebelele gore mangwalo a reng re ya back into creation ge modimo a bopa motho Bibele e re he created man in his own image. There are two things. The body was created from the soil. Mabu ngakere. That is the reason why re motho re moloka re molora moloreng mabu. Now the second part ke moya wa motho. Na moya wa motho o tswa kae? O tswa go modimo. Akere? So a o kgonagale gore o tšee mohlare goba o tšee kutu goba o tšee lešaša o re o lata moya ola o tswang go modimo o tšee ka lešaša o bolediše ore kore yeo ke culture ke tumelo ya gago and gopola gore tumelo is very powerful ntho o e believang ke ntho e bane e tlo diaga mara how come moya wa modimo o dulang ka gare go rena o tlo kgona go tšea ka lešaša o control it's highly impossible. Pele gona mo e sa ga kantšha moruti Ramabulana e sa ga kantšha moruti Ramabulana o tlhalositše ngaka o tlhalositše taba engwe re batho bale ba ka be ba tšerwe ke sephedi sela o tlhalositše sephedi gore go na le sephedi se e le gore se a fetola pele batho ba letšhibale ba robetse ba hwetše kotsi ka bona o reng ka baka la gore ba ka no ba tšere ke sephedi ke gore taba tša lena di a thulana. Alright e re ke tlhaloseng ge ke bolela ka sephedi ke bolele ka ba ka e bitša mermaid goba ba e bitša noga ye bane go na le ba profeta ba maaka ba e bane ba tswa dikerekeng tša go fapafapana ba e bane ba kitimela mo dinokeng tšewa ke bo pheta ditaelo tša dikereke tša bona so go ra gore batho ba go ba le mo ba tseba gore ba worshipa moya o leng moo na moya o ba worshipa moo ke wa go ba fa diprofito gore ba kgone profita batho ba kgone alafa batho mara in return moya ola o tlo nyaka di sacrifice now the sacrifice tšeo ke bomang ke batho ba e bane number 1 ba kolobeditšwe ka tlase go dikereke tšeo. You understand? Because moya o dile kgwerano le batho ba bane ba kolobeditšwe mo ka re ba kolobeditšwe kang ka metsi a tswang go ona moya o mo dulang so anytime ga nyaka sehlabelo sa gage o diang wa tšea sehlabelo sa gage so ke gana tše ye ya gore moya wa batho o tla dula kwa ntho e bane e dutše kwa ke yona evil spirit gopola gore satane ga ewa mo lefaseng o ile le manyeloi ba re o ile le manyeloi a ko one bane re a bitša di high vibration kore ke manyeloi bane a kgone e phetola dilo and dikereke tše dintšhi tše bane di ipitša Christian church ba worshipa ona medimo yeo e ba fa maatla moruti a ke go leboge nna le wena re ne le task ya go ngwala se sengwe mabapi le tabeng ya se re se bolelang mo gobane ditšo tša ga borena ga di gona ka mo ene ditšo tša ga borena re swanetše re di latele motho a tlo tsebang go lata moya ke wa a rutilweng ka go tseba moya that's why le Bibele mola go Paul mapostolo a ke rate le hloka tsebo ka batho ba ithobaletšeng gobane batho ba ga ba robala re bala batho ba go swana le bale wa bona Bisela e wile ne a re gane batho ba le ba ya kerekeng o ka hwetša ile gore driver ya Bisela maybe be sa tsene kereke re lebetse gore re le batho motho o no le ka wena so a re ke nyako rawe ka koloi a sa lemoge gore o tla bo reila trucka bese oro wa o ne le ngwana ga mang oro lo wa le ya kae ya bobedi dibese di kgona ba 40 di driver dilwe ge di driver dilwa di fošane ka tše ba fošanang ka tšona driver se pele a rwele batho a bolae batho ba le be ba le ka mola baseng ba hlokofetše go šetše ngwana ola ka bo yena a tšweleng ka gare ga merithi ya batho ba le ba robetšeng nna ngwana ola santše go riegeng ka yena ngwana ola o phulogile ka lebaka la goreng lesea ga le ne molato and then bale re kwešiša gabotse gore ge re ya o tsebe gore nna ke bereka ke tsamaya le setšhaba nako ntši ke kgona go tsamaya le setšhaba ka mogare ga bese ye re tsamayang re le setšhaba o kry-a e le gore no batho ba ba nametše ka mola mara 20 ya bona ga e kwane ene 20 ya bona e phethelane ditaelo ene 20 ya bona ba bang ba lekane ka bo bona gore koloi ye iwe
pele go go lebele la ba folosa ge go le jalo nto e kgolo e santseng re e dire shi bese e swanetše e tie driver e santse ge e tšea batho ba re e tšea leeto e nyake ditsela a tsa re bomoruti bo ngaka ba bolela tabeng goba ngwana ola ba re ba ile ena le tekarapisiela se ke ikhumane ga bose bo sene bana ba bangwe o be a le noši bjale moruti Ramabulana ngaka Moremi o tsopotse lengwalo ka fa le a le tseba lengwalo le la gore re be le tsebo ke a le tseba o ke moruti yake nna le yena re kwana moruti Ramabulane bebele ke nto botse go o ka lebelela ke se ke reng go ne le phati ye go swantšeng go bapale karolo ye bohlokwa ya moruti ge motho a tlhokofetše fela ka morago ka segaga borena a re latišetše a re lateleleng ditaba and then re kgoneng go kry-a gore ka segaga borena gore motho a be le khutšo a ke re moruti o bolokile a go be le ba ba tsebang e ka ba baprofeta e ka ba dingaka ba ba tsebang ka go lata serithi sa motho ke nyaka go hlalosa mo latabeng ya mehlare mehlare ga e swane mehlare ga e swane that's why ke re go ne mohlare o bitswang momumu momumu ya wa o tseba go ne mohlare o bitswang momumu and then momumu o ria ntho re bitsang gore ke tseba Bible and then mankgonyana o representa badimo ba digole and then ga o representa badimo ba digole o kgona go director go ya mo wena o sa tsebeng gore o ye kae motho o timetše o kgona go tšea go nyakišela o timeletše ke dikgomo o kgona go tšea go nyakiše tsona o di kry and then mohlarola ke mo o berekang gona re ne mohlare ye kgethilweng e le go mogalo mosehla mohlakolane mehlare meraro le morula le molope 5 no mehlare ye re bitša selei sa bakgalabe why moya wa motho go tšeiwa a o no tšeiwa fela o wa gogwa le nna ke nobe ke ile ka itseba jwa le go tloga gale gore ke na le potšišo lebaka shili ke na le potšišo ngaka moya a o ye le godimong moya wa motho mo a tlhokofaletšeng gona o ema gona na o tlo ema go fitlhaneng that's why re gapeletša go goga se le go moya re se fe mong wa sona re mmoloke le sona gantši ge accident e le sola e hlagile pele re boloka re fetiša mohumo ra tšea se moya ga mo feletšeng ra tšea lona lehlare le rammea ka moramo go ga gabotse never go be le accident gape mo ke na le potšišo ge re bala mangwalo a makgethwa Jesu o re ke nna tsela le nnete le bophelo now ka nako ela ya metsofula mogotsi yaka batho ba le ba tlhokofetšeng moya yela ya batho ba le tlo e lataneng yona because of go ile wa ba le metsi fula go a tlhokofala batho ba bantši mo lefaseng so memoya eo re tsamaye neng nna le wena re lata moya eo because Jesu o re ke nna ke tsela ya eng o ra gore ge o tshepa Jesu ge o ka robala mo a o nyake moprofeta Makhado a tla tšee moya Jesu ke ena tšea moya wa gago a o iša mo go tshwanetšeng gona wa bona ke potšišo e botse kudu ye o e botšišang lebelela re ga bo Jesu go riagalang gone jwale Israele no lebelela re go riagalang kua ga bo Jesu ene ye nngwe shi go ne go lata moya o leng ka gare ga metsi moya o leng ka gare ga metsi ge o latiwa o berekiša ka ditaelo tša gona tša go lata moya o leng ka gare ga metsi sa mathomo mohu gona mo controla one gore ke ragadi ke malome ke tlile mo ngwana ka ke tlile go nyaka nna o feletše kae ke re moya no ka go pala ispela motho a ka tlokofala mo moya gage wa felela mo o ema mo a o ye le godimo moya moya wa motho o tsamaya le motho o phuthwa le mo ona so o ka tlokofala moya wa gago ka siye go felela kua fase before o fitla kua fase moya o ba o šetše o tšwele o tlo ema mo o ka se tlokofalele nokeng mo ra go lata mo ga botse ngaka go ra gore ngaka Moremi batho ba ile gore moya bona ya loka ke ba go tlhagela ke dikotsi fela go ba gone le ba bang ba ile gore re ka re motho ba mo tlhabile ka thipa motlhongwe a tlhokofala a le kae thabeneng kae
motho wa go bolawa ka sethunya kotsi ya koloi go tegama go bolaiwa ka maswika go tshumiwa memo ya bona ga e gabotse ene ntho ngwe re santseng re e tsebe mola go tlhagileng mathata gona batho ba le ba tswa ka gare ga di-family tše e leng gore ba lwa motho o mowane ka gare ga bus o kgona go dira bus e wene go hlokofale batho so that's why go le bohlokwa gore o lekole leeto pele moruti Ramabulane go diregang ga bojesu ba bolela ka dipolotiki tše di diegang kwa ke nyaka o tla pointing e bolelang gore moya wa motho o fella mo motho a hlokofallang gona mara ba lekile go e tlhalosa ke be ke nyaka o lebella gore dipetlele mo e bane batho almost every day ba robala gona na re reng ka yona na now point ya ka ye bane ke rata go gopotsa bongaka ke gore moya wa motho ke moya wa modimo gore it's an energy or a spirit ye tswang go modimo a itse go culture. That's number one. And ga itse go lapa la borena as much as nna ke le Ramabulana moyo wo leng mo go nna ka gare go nna mang le mang whether o tsena kereke go ba o tsene kereke ke moya o mo pshu wo o tswang go modimo. Now moya wo o bakishwa between batho ba babedi modimo le Satan. Culture a itseni bila ya khono controller moya gore the spirit of a person if fita culture ya ba ya fita le tlhago a gona gore o controle moya ka tlhago ye bane modimo ke ena bopileng tlhago yeo. Now we bolela ga botsukudu ke gopala go no bodisha mo na ngwana o dira ke mang ngwana ke monna le mosadi go ba ngwana o dira ke modimo right ngwana o dira ke modimo o na le banna le basadi ba bane ba nyaka bana mara aba ba khwetše. That's number one. Ge re bolela ka motho Dr. Moremi e re ko ke o hopotse kwa mathomo modimo ga bopa motho modimo o bopile ke tla tlhalosa ka segwa o bopile a spiritual being before re ka ba di human beings re be really spiritual beings. Now spiritual being ora gore re be re laulwa ke moya Adama o ba gona go bolela le modimo go sina culture go sina sevenda go sina in other language mara a bolela le modimo ba kwana. Now Adama o rile ga snow wa saving ya ba gona e ba a human being ya ba gona a tšea matlakala a dia dikoba. That's where culture started. Now as we are human being re try go wela back go our position ya go ba spiritual being. Now spiritual being I control kereke a gona kereke ye ban isha motho le godimong. That's number one. Re isha motho o ya le godimong ka tumelo go Jesu Kriste not kereke. So sometimes re fela re fapantšha gore mohlomongwe ka re wena o tsena kereke iso ora re motho a tlhokofetse o ya le godimong re isha ke le rena baruti ge re tlhokofala a o ile godimong because of oborera we isha ke tumelo ya gore o dumetse go Jesu wa phela the standard ye Jesu o ba nyaka a ke dumellane le moruti no ka pijana lona motho o hlola ke monna le mosadi go ba ngwana ga e ba gona gore re tlo ba le badimo ba bo mmage le ba bo papage lebaka e le tabeng ya gore nna nka se ishe le godimong ke Jesu ke le Moremi wa gana Jesu a ka se o tsena buanga Moremi ka re nna ke Moremi and then Jesu a ka se Jesu a motse Moremi a tlankisha ka re ka botsisa re kotsiele ya go shisha banna Jesu ba le ka ka batho ba le ke ba rapedi and ntwe ke e bolelang ke re kotsi e tlagala mang le mang a ke re na kwela ngaka Moremi e be le Jesu a swere leto la go bapolwa ke nagana gore mohlomongwe go sebe gona ga Jesu o ba swere ke bale ba ya go mmapola a re la ile batheletse a re la le re no re ke fela ke bolela ntongwe ke re ge go etla dinakong tša di Easter go kotsi go bane batho ba bantši ba tlo hlokofala go etša ka mokgwa Jesu a hlokofetseng ka gona o hlokofetse jwang Jesu a bathong ba mmapotse a re la ileng mpotsa a re la ileng re a sepela botiaka re no laela ka boripana metsotso e lašile ya dikelela monna gesho ke rata o leba batho ba FM go mpha sebaka se ba theletše ka moka re documentary ya tla
ba ga Moremi le Moruti ke tlo le gopela gore lebe part ya this wonderful documentary la mafelelo ke rata le go leboga the wonderful MEC Dr. Bobby Ramathuba Yes, yes. o a goneng go dira ka ga province ya rena ya ga nyenyena botsai a go le mo le nna re rata o le leboa ka moka o re fa chance ya re tlhalose ka yona tsela ya ka. re leboga le nna batheletše ke rata o leboga modimo ka gore o bile le rena re leboga our MEC modimo a motlhano lefatshe re leboga nka Moremi ke leboga kudu ba geshu le MEC ya berekile mmereko mo botse ke lebogile kudu ka moka le ba theletše ba Thobela FM re leboga batheletši re leboga theletši ya rena re leboga motheletši wa rena pharephare ra šuta re thušela taba kgolo go thoma ka ria lesomepedi batheletši we re leboga ipsineng ka letšatši re ile Sibingelele kumbukele ekhaya sibika bukhoma emgaqweni uR518 esikubonile masifika lapho ukuthi lebe kuyingozi enyantisa igazi leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo This place uhlala kunama accident njalo nje kuwamatraka most of the time amatraka mazala itraka mayingafail ama-brick there's no way ukuthi that truck can survive that bridge because ebuya phezulu le ndlela iyayehlela when it gets to the bridge it's making a sharp curve so this is why wonke ama-truck amabhasi angena kule bridge either ya overturner or you go straight into the bridge njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishe zangqongqa both subs and the paramedics are still doing the search they are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi lebe kuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo this place uhlala kunama accident njalo nje kuwamatraka most of the time amatraka mazala itraka mayingafail ama-brick there's no way ukuthi that truck can survive that bridge because ebuya phezulu le ndlela iyayehlela when it gets to the bridge it's making a sharp curve so this is why wonke ama-truck amabhasi angena kule bridge either ya overturner or you go straight into the bridge njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishe zangqongqa both subs and the paramedics are still doing the search they are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining ngingunqobile Madlala ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo Sibingelele kumbukele ekhaya sibika bukhoma emgaqweni uR518 esikubonile masifika lapho ukuthi lebe kuyingozi enyantisa igazi leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo this place uhlala kunama accident njalo nje kuwamatraka most of the time amatraka mazala itraka mayingafail ama-brick there's no way ukuthi that truck can survive that bridge because ebuya phezulu le ndlela iyayehlela
when it gets to the bridge, it's making a sharp curve. So this is why wonke ama-truck amabhasi angena kule bridge. Either you overturn or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishiye zangqongqa. Both subs and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi le bekuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwama-truck most of the time. Ama-truck i-truck ingafail ama-brick, there's no way ukuthi that truck can survive that bridge. Because ebuya phezulu le ndlela yayehlela, when it gets to the bridge it's making a sharp curve. So this is why wonke ama-truck amabhasi angena kule bridge. Either you overturn or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishiye zangqongqa. Both subs and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi le bekuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwama-truck most of the time. Ama-truck i-truck ingafail ama-brick, there's no way ukuthi that truck can survive that bridge. Because ebuya phezulu le ndlela yayehlela, when it gets to the bridge it's making a sharp curve. So this is why wonke ama-truck amabhasi angena kule bridge. Either you overturn or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishiye zangqongqa. Both subs and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi le bekuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwama-truck most of the time. Ama-truck i-truck ingafail ama-brick, there's no way ukuthi that truck can survive that bridge. Because ebuya phezulu le ndlela yayehlela, when it gets to the bridge it's making a sharp curve. So this is why wonke ama-truck amabhasi angena kule bridge. Either you overturn
or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishiye zangqongqa. Both subs and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi lebe kuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwamatraka most of the time. Amatraka mazala itraka ingafail ama-brick, there's no way ukuthi that truck can survive that bridge because ebuya phezulu le ndlela iyayehlela. When it gets to the bridge it is making a sharp curve, so this is why wonke amatraka amabhasi angena kule bridge, either ya overturner or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishiye zangqongqa. Both subs and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi lebe kuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwamatraka most of the time. Amatraka mazala itraka ingafail ama-brick, there's no way ukuthi that truck can survive that bridge because ebuya phezulu le ndlela iyayehlela. When it gets to the bridge it is making a sharp curve, so this is why wonke amatraka amabhasi angena kule bridge, either ya overturner or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo zishiye zangqongqa. Both subs and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi lebe kuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwamatraka most of the time. Amatraka mazala itraka ingafail ama-brick, there's no way ukuthi that truck can survive that bridge because ebuya phezulu le ndlela iyayehlela. When it gets to the bridge it is making a sharp curve, so this is why wonke amatraka amabhasi angena kule bridge, either ya overturner or you go straight into the bridge. Njengamanje zibalelwa ku-36 idumbu ezisatakuliwe kanti abezimo eziphuthumayo basalokhu befika njalo bezothatha ezinye izidumbu kanti ezinye zazo
zishiye zangqongqa. Both SAPS and the paramedics are still doing the search. They are using the sniffer dogs to try and identify other bodies that are remaining. Ngingunqobile Madlala, ngibika bukhoma ngisemgaqweni uR518 eLimpopo. Sibingelele kumbukele ekhaya, sibika bukhoma emgaqweni uR518. Esikubonile masifika lapho ukuthi le bekuyingozi enyantisa igazi. Leli bhasi bese kuyibangana lizama ukuma uma ubheka umaka wamathayi emgaqweni. Sithe uma sisondela sabona ukuthi zisekhona nezimpahla zabagibeli ezinye zigeleza emfuleni. Sizamile ukukhuluma nomphakathi washo ukuthi le ndawo inezintaba idinga umuntu oyaziyo. This place uhlala kunama accident njalo nje kuwama truck most of the time ama truck mazala